Sikhona ke bathandekayo la siyathi ukuthi manje la siqala khona inkonzo yomthandazo egameni lika Jesu. Haleluya. Umthandazo lohamba nokuzila kudla egameni lika Jesu. Haleluya. Umthandazo ke lohamba nokuzila kudla, noma ngingasho ukuthi uma sithi siyazila bathandekayo, usuke uwasha sitsha sakho sangaphakathi. Kuyevakala bathandekayo, ukuze uNkulunkulu atawukhona kubeka lekafuna kukubeka empilweni yakho, nawe lo lokakhulumako utokuva kahle. Nikhona bazalwane, uma impilo yakho iphila leyo mpilo yokuzila kudla, usukuwasha uyadilitha lo lokudzala lokunganamsebenzi. Nikhona bazalwane, ukuze utosala kusale kubusa lokhu lokufunwa nguye uNkulunkulu. Haleluya. Manje sinaloko bathandekayo ukuthi njengoba sikule nkonzo singena le nkonzo yomthandazo lo lesungenako we-21 days, kufuna ukuthi ngilona loyo umzalwane atinikele qobo ukuthi impela ngiyawungena lo mthandazo, ngiyafuna ukuthi nami usaqala umnyaka kusengekho lengikuvile lokukhulu kodwa ngingene naNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu angene nami ngingene naNkulunkulu. Uvume lokuthi uma nje ngathi mina uma ungena inkonzo yemthandazo, njengoba bese ngishito ukuthi kunaletinye tinto leti zilikako, letinye lobo ngakatiqonzi ukuthi wena uhamba netinto letinjani. Kodwa uma uphila uba kule nkonzo yemkhuleko, kuba ngulale tinto titsilika khona, sibone sokuvela letithelo letinhle leti thina lebe singatati ukuthi hawu kanti nazibani unayo inkonzo lenje. Kuyevakala bathandekayo. Manje uma bazalwane singena lenkonzo ngalokukhulu kwethembeka, ngiyakholelwa ukuthi kukhona uNkulunkulu lekatasendela kona. Kukhona lokutathi nakufika mhla ka-31 sibe sikuphethe etandleni. Haleluya. Bakhona labakholwa njengami na? Hayi bazalwane, nikhona na? Bakhona labakholwa njengami kwekuthi angeke singene siphume sinjalo, kodwa sitathi singena nalamanikiniki ethu lesingawo wona. uNkulunkulu ahamba sihlanze endleleni, ahamba sihlanze endleleni, siyothi siphumela ngaphesheya kuFebruary siphumele sesingilabanye bantu, siphumele siphethe tinto letinsha taNkulunkulu lekafuna ukuthi kulo mnyaka sigijime ngato. Haleluya. Tambulo siyatidzinga letiyobe tiphuma kulo 2026 letishoko ukuthi sihambe kanjani endleleni kaNkulunkulu. Haleluya. Manje ke kule nkonzo bathandekayo, njengoba ikhona, ngikhuluma ngalokuzila ukuthi ulahlekelwa intokozo yenyama. Niyakubona musi, inyama nayijabulela tinto tayo, nyalo siyayithobisa inyama yethu. Siyenda njani bathandekayo? Siyayithobisa, sithi ayinamandla. Manje uma singena lenkonzo siyayithobisa inyama yethu, ngoba sifuna kukhule lokhu kwaNkulunkulu, sifuna kukhule lokhu uNkulunkulu lafuna sibe ngikona. Uma siqhubeka nale nkonzo utabuva nawe bumnanzi bekuphila impilo lengcwele. Haleluya. Iloku nje yasingcwelisa yona le ntokozo yenyama. Angithi ishito lapha live lenkosi bathandekayo lapha kubaseGalatia sahluko 5 kuverse 17 wakhona wathi inyama ikanuka lokuphambene nomoya, lokusho ukuthi nayo ifuna lokwalo kujabulisa yona, kanti namoya manje sitoyithobisa. Haleluya. Sitoyilahla phansi manje kuthi mtimba wami uyangonisa, mtimba wami ukhuluma lokuningi etindlebeni tami, mtimba wami uyabalisa ngalokuningi, kodwa kule nkonzo ngikubeka ngaphasi kwetinyawo tami. Thatha uyiphanyeke esiphambanweni kuthi angifuni inyama yami uphindze ungihluphe.
ngikule nkonzo itabe yona ifuna kufukuka ngokuthi yenda naku ke manje ngabe udla naku ngabe wenda naku ngabe kodwa wena uyathi ukuthi manje wende izivumelwano naNkulunkulu kuthi phela leligama lebunaziri nangabulanza ngale ku-Old Testament uyathola kahle lokuthi limele lobungcwele lokutahlukanisela loNkulunkulu manje namhlanje siqala ukutahlukanisela naNkulunkulu haleluya kuthi thina siba uNkulunkulu namhlanje noma wena sitha boqhamuka ngaluphi ihlobo kodwa namhlanje ngwaNkulunkulu lokutangentelela kuthi nayiphi inyanga ngitithole sele nginaNkulunkulu haleluya asingeneni bathandekayo kule nkonzo kunemazwi lengicela siwafunze ngiyacabanga mathathu lamavesi etincwadzini letehlukene kuDaniel ngidocela sifunze ku-chapter 10 nakhona nje lokhonako kuba nevoice lephakeme aphakame asifunzele verse 12 yena yedwa bese lomunye usivulela kuJoel chapter 3 asifunzele verse 9 and 10 Joel chapter 3 verse 9 and 10 kwendekani la lamhlabeni sithi asenda njani njengoba uqala lenkonzo Daniel 10 verse 12 ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithomba phambi kukaNkulunkulu wakho amazwi akho ezwiwa mina ngifikile ngenxa yamazwi akho amen la bathandekayo Daniel uqalele inkonzo yona lena bathandekayo aveta ukuthi waba netinsuku leting-21 yena ubala kuthi ngemasondlo lamathathu kuyevakala bathandekayo uma akule nkonzo bathandekayo uyayichaza ukuthi ngalamanye amagama kwakungekho lokwentekako lokukhomba ukuthi ukule nkonzo haleluya kodwa nekugcineni kwase kuvela lengelosi kaNkulunkulu uma ivela lengelosi kaNkulunkulu yefike yasho lengelosi yathi kusukela osukwini lokuqala lowabeka ngayo inhlitiyo yakho kuNkulunkulu wevakala umkhuleko haleluya asibeni bathandeka nalokholwa ukuthi ngosuku lokuqala uNkulunkulu wethu uyeva asithatha letinhlitiyo tethu sitibeke kuNkulunkulu haleluya akungabi nje kuzila kodwa akube kukhuleka lokuhamba lokuhle nenhlitiyo yakho ube uyibekile kuNkulunkulu uma ukhuleke ubeke konke kuNkulunkulu wathi ukuthi konke ukukhuluma kuNkulunkulu haleluya ukhuleka noma ngasiphi isikhathi la uva khona kuthi manje thandaza uma ukule nkonzo yiba namathuba akho ekukhuleka uthi lomunye asizile usho nema-social networks uthi asiwazile uthi nakayichaza uthi ayasibambelela asilahlekisela emathuba ekuthi sisonzele kuNkulunkulu manje ngidosho bathandekayo nami namhlanje esukwini lokuqala uthi konke lokubonako kuthi kuyakuphazamisa kulomkhuleko kubeke eceleni khona lokunye lokungasiso sono kodwa kuyaphazamisa empilweni yakho kuyevakala bathandekayo khona lokunye lokungasiko ukuthi mhlambe vele njengoba sengisho kuthi akusiso sono kodwa ukubona ekuthempilweni yakho kuyakuphazamisa kuthatha ukubeka eqeleni uthi siyohlangana mhla ka1
waFebruary. Haleluya. Ukuthi utoti vela lobumnanzi baNkulunkulu bokuhlala naNkulunkulu. Kunetinto letinsha letutativa nawe empilweni yakho kuthi ngempela angisingedwa nginaNkulunkulu. Tawukhuleka lendlebe itawuva ngalenye indlela manje. Indlebe yakho utamva uNkulunkulu ngalenye indlela. Awunamuva ngokungathi utshelwa ngumuntu, uyova kahle ukuthi manje kukhuluma uNkulunkulu. Emehlo akho atawuvuleka ngalenye indlela, utivele ukuthi lengikubonako manje sengikubona ngalenye indlela. Lokunye bophila phakathi kwako ungakuboni ukuthi kuyakucindezela empilweni yakho komoya, kodwa uNkulunkulu utakuvula emehlo. Haleluya. Asingene bathandekayo, singena ngokutinikela, ngokutimisela, utithele leNkulunkulu kuthi nje ngifuna uNkulunkulu, utithele utilahle kuthi noma ngabe bekunjani kodwa nje ngenxa lenkonzo walumnyaka kwa2026 namhlanje ngilahlekelwa ngokonke lengikuthandzako, lokuthandwa nayinyama yami, lokuthandwa nayingqondo yami, lokuthandwa impilo yakho nje lekuthandzako. Usho kahle empilweni yakho ukuthi cha, ngiyehlukanisa namhlanje, ngisangena kule nkonzo, kunetinto lenginganaphila kuto, ngisekhaya, ngisemsebentini, lempilo yakho imele kutshintsha ngenxa nje ukuthi uthethe nalithuba lekuthi uyakhuleka egameni likaJesu. Lamalanga lang-21 singawabona ngasuthi maningi kakhulu, kodwa uma ungene kahle utabuva lobumnanzi laphakathi, uva ngazuthi ngaba kusapheli, ngathi ngabe sokuyaqhutshekwa ngoba uhamba naNkulunkulu egameni likaJesu. Khona lovulile la kuJoeli, asifundzele bazalwane. Joel 3 verse 9 and 10. Amen. Ngithanda nje lapho kakhulu kuthi nawe lathi ubuthakathaka yithi unamandla, ungene kule nkonzo nalabo buthakathaka bakho. uNkulunkulu wakho unamandla okukupha amandla. Kubekiswa ngemakhuba kulelo zulu kwekuthi makhuba ethu asiwaguqula betinkemba. Uma bazalwane ungumntwana kaNkulunkulu, akana namhlanje ube nalokuthi Nkosi, njengoba ngena kulomkhuleko, noma ngaba uzange solifunze iBhayibheli, kodwa namhlanje lithathe ulifunze ngoba liyinkemba lona. Nikhona bathandekayo, nangabe bojwayele kufunza ama-novels, namhlanje inoveli yakho akube ngilo izwi likaNkulunkulu ngoba lona liyini bathandekayo, liyinkemba. Kuthiwa kuguqulwe letinto lesitati wathi tiyasebenza nasemasimini, kodwa kuthiwa tiguqulwe tibe inkemba, tibe mikhonto, ngoba wena utawuthula ikhawe, utaba namandla ngoba uNkulunkulu wethu lesimkhondako unamandla egameni likaJesu. Asihambi sodwa bazalwane, kodwa sihamba nelikhawe lelinamandla, leliNkulunkulu ophilako. Noma ungaba nebuthakathaka lobunganani, kodwa yethemba lo nkulunkulu kuthi uyohamba naye, vuma kungena naye. Ungamshiyeli ngaphandle, vuma kungena naye kule nkonzo. Ungamshiyela ngaphandle, utawumangala, utawuthi ukhona kule nkonzo tindzaba tibe tanze emlonyeni wakho. Kanti uma ungena naye netindzaba titawuphela.
lulwimi lwakho liyoyoliswa. Kumangalisa ethi hawu nalo bengimati akhulume amazwi lamabi kodwa namhlanje ukhiphe amazwi lamnanzi. Kungoba ungene nabani naNkulunkulu ukule nkonzo ngokuzidela. Yena ngalesikhathi ungena utaloka kusebenta akwakha impilo yakho ayakha ukuze utomphilela. Sikule nkonzo bathandekayo nawe lothi buthakathaka mhlawumbe ungabubala buthakathaka bakho buphatheke bubonakala ethi cha vele impela ngokwasemhlabeni size sikubonele vele kuthi cha lo vele kumfanele kuthi angangeni. Kodwa lizulu lona libelikhala lithi balahlekelwe lisotsha lelinamandla ngoba lona lititshelela lathi libuthakathaka. Haleluya. Ekuseni kuleli suku lwanamhlanje bathandekayo buthakathaka bakho bubeke phansi bubeke eqeleni ufune uNkulunkulu uhambe naNkulunkulu nguye lekade akuphe amandla. Usho njalo lapha athi uyamupha oyethileyo amandla. Lebathandekayo uyanzisa nezikhwepha noma bekungathiwa wehluleka kanganani kodwa khona amandla uNkulunkulu lati akupha wona kule ndlela lesiqala konamhlanje. Sitawuphiwe amandla kusuka manje kunemandla lesitawathola kulo Nkulunkulu ophilako. Nakulama items lesinawo bathandekayo lekabhaliwe kwekuthi sikhulekela lokho ngithena ngibheka akukhona lokodwa lokusele. Yonke into lekhona emhlabeni iyathandazela. Nawe mntakababa ukhona lapho iyathandazela. Manje ngaleso sizathu bakube ngilona lo bathandekayo athi noma ngibuthakathaka kodwa ngiyangena egameni likaJesu Kristu umfelo wethu. Amen.